Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. An Jabir radhiyallahu anhu qala, ya katita yang Jabir radhiyallahu anhu abitirian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abitirukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yad'u 'arsyahu 'ala al-ma'. Mata natigian nasu iblis na betabu niyan ipembetadian so arsyan si ikuig maana si sa kaludan dina karagatan ma'urif Allahu subhanahu wa ta'ala. Thumma yab'athu sarayahu, orian yan na psugo niyan so mga pagtaw niyan, mga sundaro niyan junudahu fa adnahum minhu, na ay pinakamarani si ku mga sundaro niya si ku iblis, pinakamarani ron siya kanyan manzilatan sa ibarat na daradat na a'zamuhum fitnatan, na sad na tigyan sa pinakamalaki rani fitnah amyang galubog o di na binasaan amyang galubog si isagyang kaya dunia mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Yaji'u ahaduhum, pagkaw maso sabad uli na so isa ko mga sundaro o iblis sa linya diteroon, payakul fa'altu kada wa kada, miyang galubog ka na tigyan ya katay so pingalubog ka na tigyan iman to iya barato ko na miyang galubog ako sa miya pakambuno ay kang so magari uli na miya pakatula ka kansiran uli na ganisan barang-barang rin nagteroon yan ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala, miyang galubog ka na afit na sa ikumatam fayaqulu ma sana'ta syai'an, napatero nun iblis at natigin na dami ang gilubog ka ngayon to ay kay lero iblis agi mo tamang gilubog yan na tanto kung may ito mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Orian yan man na pagkataling umagihan ko to ay isap man kung mga sundaro niyan. Qal thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, napatero niyan ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bayna imra'ati, mata natigigin mo tuwa sa kato ko sundaro o iblis at tigin na dakan din natigin aw ay sigiraw yung ko tuwa manos siya kaasay na nun tama natigin sa miya pakambilaga kan sa kanyan aguso karuman yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Naptero no iblis sa kanyang qad fayudnihi, ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na fayudnihi, na pakalanin ng iblis sa kanyang kutuwa sundaro niyan miya pakambilagyan sa karumay. Wayaqul, naptero nun iblis, ni'ma anta, tanto katigyan kumapya, tanto katigyan kumapasang mandu-bandu mo sa kanya no iblis ma'urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pero A'mash aging ka na hadith na arahu qal fayaltazimuhu, na miyatirop na tigino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so iblis nagyang kutuwa sa kataw ko sundaro niyan amya pakambilagyan sa ukirumay na pagpakaranin sa kanya no iblis sa kilala yun si ko iblis iblis na maintinagyan ko tuwa kapkube erong iblis mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apiyan nutulot ka no Jabir radiyallahu anhu na tanto kumadaklan dawa na kekuatan ron mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ugid na maluy tanong ko sa badun apya di tanong mi alilangan mangurip na Allah, sa maluy tanong ko mga padaan dawa na kekuatan ron mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ganero na sibut nun, nagyang kutuwa so iblis, nasa iskan niya bisa babalin sa gyang kutuwa barato kwan na kaludan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Bina aragatagi ang utayatero na Rasulullah aso arsya na sinya ni matadatingin sa iko ik mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala sa iko kaludan. Pwede pa mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala asibut nun na pwede bisa miya kalala kabinasaan sa gyang kaya dunia na gyang kutuwa di ka pakambilang-bilag o kagaraw mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sibut sa mangurip na Allah na kailangan na pagpinanggilaan ng Muslim o di na urip na Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa kambilang-bilag o dadalugo pa mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pinanggilan yan, uban yan pandemi bilag sukaruman yan
Uri na pinanggilan niya man ubaya di makanggalabag sa kasawapan sa di ka pakambilabilag aw pagkaro may sabab sa gyang kanan na kambilabilag na padbisanan lagi nang bisi pinakamala singanin o iblis mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala nagupin ginambisi pinakamala di pa na binaran o iblis manggalabag ko mga sundaro niyan mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala iya mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala sumamuso di ka pakambilabilag hindi narupa apa din sa kabinasaan yan nagyang kutuwa kapag binasa agyang kutuwa kapag ginataw o mga wata mangurip Allah kapag patulagyan ko tuwa dulun-dulun na mapia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kapag kadagyan ko tuwa di ka pa makukupa sa mapia ko kapag terbi ako mga wata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala naigirami adaanan agyan ko tuwa mapia kapag terbi agiran na pagkalaagyan ko tuwa kabinasaan nagpagkalagyan ko tuwa mga tawa di matatan o pipi agyan ko tuwa kapag paginatawiran nagiti singanin o iblis mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pero man mangurip na Allah, sabut sa gyang kana hadith at yan tuturutan ni Jabir radhiyallahu anhu na subisu dato na aya pinakamara ni ron share kanyan nasa lagi diyan sa antap nagusa din sa pagpaka uli na mala aniya ni manggilubog sa gyang kutuwa antapian mangurip na Allah. Lagi dagyang kutu iblis ay pinakamarani ron si kung mga sundar niyan nasa din sa mala miya binasan yan. Uli na mala amiyang gilubagyan na kabinasan. Lagi ayas nga ni iblis na kabinasaan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala yung mga padauan kekuatan sa gyang kanan na hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.